kum ga jatre nang ni nama peran ngin sedang ya ke tipin Ukra yo not ikam hagani ka jela ka jingi wat ya kikam kibade bigi development bala pentri kam ya kita ki school ekleva eklavia school kibade ki school the mission jong ka sarkar India wat ikni kamru ura yo benta bantrai hasmang seorang kam ka bahak hapo mauran kene Hamau rapat kebahap apa mau suram motor pi uni ti imat undayo imat wajini kam diwaidong un kini tapi imat tinang nu huwe uni upatri rai kabadon kami kalong bagi don kam bantip badai hakak kali jong ni upatri raru balayo ban kem ya ka pisa siklor absan lak haka por ka NPP kalinya la election baru masuk hang slam abusan to pipat ba hang tate ngaprai pun smotu bamdei bengi bisni lanengi skwa baniki ni don kamten ban smotu ni don ya ka nongrem ka baskam ko pipat ba kinong yalam kijni kileki tinge banyo ela ka jong ka joa balai bangin sensar ko lagi habangi yo habala pinkai ka district council Iwan ra ya kaan kabadai baka trading by non-tribal regulation act kabamot ban jada ya ka kai ka pateng ka jongi kom ka jatan reu nama ka tangi kwa ken bagala wei ka jongi kon bi tigiji kanlong ka lawei ka basna dai namar ka taga daw Dan mereka terkadang ngira say, yang ini kipratli kimat ko kipat ba. Baik, bangin let mentasy upat ba ban pensai ban pensotu. Bangin weri upat ba. Kathma gajni, kajile gaji, kami persyai kita kehidupan berhar. Kadai kita bapak ya kapor has sekretariat ko kipat ba. Kathau gajni kadai. Bangin tor siapa sekretariat anda kata kapor kalau poi orang ladap ban lek ban pensutu yo pat ta halor kini ki pratali ki mat kabaningkang gani ka mat tolong bari ban penduno ini ka project tourism hangti po lompong den ka sarkar kalau pendu andre ni yen hapano ngenom sha ban ai wai hadu nreu po bat ndai post nem don kam ban penyari kita kisnam haba pi awai nyenam la ban pediang ya ka jing lilam inem pet ya ka kendau ka siap ka jing bedem nei palba nyenam sha ya ka sarkar ba kan awai don ropo ba kandai posnam ban nganong ipi kini ki pat ba ki jing ki biculek piknik ban yalam ki khon ki how to lom niru le biong niru pak tang sidhat kan hi katahas ngam nget balkendang yok banlek bandrung lak dut ngen hap siapek siar narut menumerung satahi ubarit ubariaha wat minti pio bandrung lak dut habivanta apa maria hidon pisa banleti kopi yang teh mar kata kadau ko kipat ba ngaso katul biang ke jindon jigini di hotel namta kita ki Torres Sibunan Hendrei Banong kat Sabapai bapin chuta hotel 5 star ngaso ni haban pertat ko kipat ba ngemdai bagi persya ai gerai kapar nagam ta kido gidon bagi persya ai gerai kapar Hendrei ni hi bagi jingon ra ka jungki ai gerai kapar kamdai namta kacing mentoy jongi tung ka jajin reu ko kipat ba ngala ai nuksa ya kitu ki mentoy hagini ki hotel Vivanta kumno kita ki nongtrei bat kai ka susi kalong baladon ki ba pinsno ya kyong ba namangi ngidi ki ba ka jajin reu ka ba skole ran bani thu ya ka no laringi shale tomet kum ki kente teng iting yo do kam ngitre hala ka jong gari apne ki jingret mensim teng de kran kin shleng to manager ubri khraja hasngap laga snap dan ki baye tho kyong ba ka jurba ka molestation lani
kajing drong ti drong kejat yaki kenpei kasi gaji hakini ki hotel ngim kwa ke bekum kita ngim kwa bagi ki kejat riji kan susak so tang namar bagi ketu ni hapan yang ramba kom kejat mereu halaga jong gari langit rega kam ke baret ne ke kam ke bahe ngenam syak bagi wei ke ron tempo granjot yang ikom kejat mereu to kipat ba Raslo Peter, apa kia tu yang ba kabapun katin, kabaki kren ini kibaret kini kibana ba, kadai Victor katin tema ko tensi tensang, kabakum kabang roi kapar ni tua. Hei naman kata dah ko kipat babi, yong nyenom pedang, ya kabangim dei ban pedang. Kum kita dalam ngidan kecingkit klik, ikwa dei baka kay kabangin le, kum mengira keluar dan rai kecingkela. Kapan ada jing syan, ya kejat beriu. Ban pen klan ya lah kejat beriu kejini. Ban pen beriu spa